Dumelang baratu leles. Tsatsing lena re tlo tla re ithuta matshwao a puo, punctuation marks. Pele re kena thupellong ya rona, ha re shebeng sepheo sa yona. Ko nontsha tlotlontswe le thuto ya rona ya puo, hammoho le ho ngola le ho bala puo ya Sesotho. Thupello ena e hlahisitswe ke Mmaleheng ya Tshwaedi bakeng la Sesotho Literacy Corner. Ha re mameleng he. Letshwao la rona la pele ke kgutlo, a full stop, le sebetsa qetellong ya polelo, mohlala, sebabatso o motle. Le sebetsa hape le kgutsufatsong ya mantswe a itseng, mohlala, mohl, monghadi, mong, mofumahadi, mofu. Le latelang ke letshwao la makalo. Re le sebedisa ha re bontsha maikutlo a phahameng, jwalo ka ho makala, ho kgotsa kapa ho tshoha. Mohlala, jowe, ao, le wena o e bone. Itjhu, o nkutlwisa bohloko. Le latelang ke letshwao la potso. Le sebetsa qetellong ya potso. Mohlala, ke mang a nkileng sebapadi sa saka? Na, hobaneng? E hokae? Ebe ho latela feelwane kapa fehelwana. E sebetsa ha re hloka ho nka kgefutso kapa ho arola letoto la dintlha kapa dintho mongolong. Mohlala, mme o rekile kase, borotho, phofo ya papa le diapole lebenkeleng. Senate, mohlomi, Thato le Thabo ke metswalle ya hlooho ya kgomo. They are best friends. Ho latele kgutlo feelwane, a semicolon, e sebetsa ho bontsha phomolo ya nakwana ha motho a bala mme polelo e soka e fela. Mohlala ke, Semakaleng o tsamaile le mme, ba e ja borotho ka lebese, ke ka hoo ba ntseng ba kgotse. Letshwao le latelang ke maqotsi. A sebetsa ha re bontsha mantswe a sebui ha se ne se bua, empa a se a qotswa ke mopheti wa ditaba. Kgele, mosebetsi ona o thata ka ho fetisisa. Ha bua Pontsho a nyahame. Ha mookamedi wa naha a ne a bua le setjhaba, o ile a re, re tlo thehela batjha mesebetsi. Ho latele kgutlwana. E bontsha kgefutso hobane ho tlile ho fanwa ka letoto la dintlha kapa mantswe. Mohlala ke, ka phaposing ya rona ya borutelo, melao e re itshetlehang ka yona ke e latelang. Kgutlwana, se etse lerata, mamela ha e mong a bua, hleka bohlaswa. Ebe re tla ka masakana. A sebetsa ha re hloka ho kenyeletsa tlhahiso leseding, information, e atolosang maemo. Sebabatso ya apereng mose o mosweu ke ngwana wa mme Sebolai. Ha re ne re ka tlosa mantswe a ka masakaneng ya apereng mose o mosweu, polelo ya rona e ne ntse e tlo ba le moelelo. Le latelang ke matshekalle. E bontsha hore dinthong tse pedi kapa tse tharo, e nngwe le e nngwe e nepahetse. Mohlala, moseme kapa leqase le dula hodimo. Moseme le leqase ke ntho e le nngwe, o ka kgetha lentswe lefe kapa lefeng. Ho latele tlami, re e sebedisa ho eketsa dintlha kapa tlhahiso leseding, which is information, ka se itseng. Morena Kgotso, ya neng a behwe setulong ka 1994, o ntse a busa setjhaba hantle. Hore o beuwe setulong ka 1994 ke tlhahiso leseding eo re sa e hlokeng polelong ena, empa e a e atolosa, e a e nontsha. Ho latele ellipsis, e bontsha hore mohopolo wa sebui kapa mongodi o ntse o tswela pele. Mohlala, ha re tsebe se neng se nontshe kolobo, empa tjhe. Mme Palesa o ntse a phela ebe. Thupelo ya rona e fella mona he baratuanyana, ke mona mo re fumanehang teng marangrang a dikgokahano. Ho fihlella nakong e tlang, bye!